MLA ke North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum haka kalai Terengganu Risau Hajar Arfusan ulai kendo yu sebut menteri rangba kejela uba diru menteri ketuna transport uba asnya balang dhar ban pha tuklar halor ke jing penslam ban yo jing bet ke jets 24/7 bat ke jing yo kamai bean ki aggregator ki bana bar kejela Habakran ni gelat patai kubor uba Adelbert Nongrum mulai tu uba ke jing kendo kalong ban pha tuklar halor kejing keno badan ki company ki bampat dan license ki batrekam kom ki aggregator ban penyat taksi arshaka ni di bike taksi keblong bean kat kom ka Meghalaya taxi aggregator operational rules arajar arpo bad halor kejing slam ke sarkar ban ajing bit ya ke jets 24/7 ban ajing bit ban sang kamai taksi no dagi arshaka uba Adelbert Nongrum ulapan pau bawa ke jets 24/7 kala pendap ya bro ki kendon ke badan kam Dahil umenta gerang marjing nama kesorkar kam pada ajing menjur bani sedang kamai. Dah kebakedau bagi Jets 24/7 kalau ap mentah la palat karbai benai bani ajing menjur rang kesorkar. Dahil umenta kesorkar kam pat pha ikan gunu kubor laga company ke yo ne jing menjur ban sedang ya jing kamai. Uba Adelbert Nongrum ula kentho teng eru ikatanat ahlor ke jing le bam sunyo ki company bam pat yo license ban kamai ya kejela. Kabupaten Kenya ke Meghalaya Taxi Aggregator Operational Rules Hajar Arko. Crisis of unemployment. The minister in charge singaw balang dahar. Mohon kidu roh ni ka jing complain jong ka 24 kini ki jets 24/7. Kini ki taxi bait ki bapania jeng ni ki business arshaka. Ti halo ki artali ki mat kawai kamat kadika ka license and on license ken mau pa manong ba ka jets 24/7 kamle ba kalong persha yak ti riders para riders de kilong persha kalong kawai company bar kawai company ka jingile ka de kawai company bar kawai company mo namar ka jets 24/7 ka kalong kawai ka company ka ba aikam nam ta ki kon samla ti kawai ga dinam ta ki license on license kini license on license kalong ba manta lai pulai teliki lai pulai banai kamut la jan ar sinam stay ti kajing complain jong ka jets kalong very valid kawai namar ba ka license nakaliang jong ka jets klayo house na arjar arko ajar arpulai ajar arpulai klayo ka license bagian yo man operate ya kanika kajing kamai arshaka ti kajing kali menta pa kalong ba kini ki wei pat ki ba pendongkam illegal operators mo kita ki aggregators ki bamde ki aggregators ki nong ki belum kum ki aggregators ni tip bagi ki company mo ki bawa one sengkam ba thau kam kumno ban yarap nam ta ki khon samla man light frustration man light na ta ka jinglong kotla to ki khon samla kata di ko wi ka jingkali ka bangaru kum local madi kanika 24 jets into 7 jets into 24/7 kadai ka ba establish apo constituency jonga Tekam tadi ba ngadi lokal mani ngan syuan tam bantu kelar iki. Ringa semudai bantu kelar. Namar ba kila dak banya nak we ka por sui ka por. Di continuously kita follow up yang ni ka city complain ke jongki. To ki ai biang reminder syai minister deputy chief minister in charge of transport hak pratrik banai ban rio arjar afsa. Kaju hak bidi bani ban complain nak banta ki illegal operator. Tiyan nang tala ay city complain hakalay tri panay baspo arja afsa show commissioner of transport kaju city nakabanta walapan kanya ka rules 3 of sub rules 1 of the Meghalaya taxi aggregator operational rules 2020 ti nang tu pat ki layat ban ujor biang show DTO jong East Castles district kabahdu menta klam take any action but I do city complain show chief secretary former chief secretary haka absautorik menabinyo arja absan di bala I do city complain show commissioner secretary beri Sanjay Goyal di hadu mentah kini isu snap kalong bakim long respond kim shimla jubab ya ka complain jong di 24/7 kalong kumba on the mind yaki kan ni kila tre stom kan ni dang le stom ulu banyarap support the government nomor nitip pemata ba kumasong no at very present
there is no more that we can give hope for our beloved youth regarding the government job. Mo hinum na asu. Manai jengker kalau saturated. Matang habi yang joki kejap. Tinrai ke jengkeli pa kalong ba boleh hidup matang isya illegally ban operate the kiway part ki company. Yang num batai ngatrai government katib ba ke department katib ba but ngan approve ik action ke ba ke action ke ba ke department ke deban shim against segini ki illegal operator. Markani kan kata pi ka wei kalong ba matang ikran ka unsafe. Mo ka jibam singai. Matala ada kiwan kini ki illegal operator na sabar ki company. Ngarwa dan di kum lokal meli kawan along ba ngawan ban put pressure the minister in charge ba dokam macam action immediate action need to be taken against those who are operate illegally. Pi ka wei along ba kata bar ka baru ka jingdu kalong ka leakage ka revenue leakage ya ka government. Ti kani manu banong responsible who are to be fixed responsible ngapan bu jingkali ti bar ka baar kadai ka kejing ka ni ka allotment order ka ba ka 24/7 ka ba nang yang joki kijat bat menta kini kidang apply ini ki license juni individual bikers no ki ba kini ki banyak kamai kidon ngatrai aspa laispa kini ru dang sa pending hadu menta lajan sisnem tikum ki kena kan apsa ita kam nasya di kilong desperate ki ngop ka drugs ki kelalong ki form ki Milton group manu ban si kejing ke clear dia lo tanong rim ngawan ni ka por ban put pressure government lemba minister in charge ban take immediate action apa dai ban stop no kini illegal operator jong ki way part ki aggregator mo ki way part ki company but hajo por badi ban plat no release no immediately yakni ki license ki badi ki allotment order thanang bagi kon samna jingi kilomon desperate bagi lapan tre ki kam ala ki jong ki kejap Kaya assurance ko kiyo na deputy CM. Nakadang jungi yang ba immediately sa develop barka bagi department concern halo kini ki issue tengah community bang hani ka light of the day